ukhulumele phezulu ne ukhulumele phezulu ngangeni imali othola 100,000 40,000 leyo ngayinikela umama wasala 60,000 then 60,000 ngayidla wadla 60,000 uyidle ngokwenzani imali ngidle ngokuthenga impahla uthenga yini impahla lezo sisekhona mfo ucela ukuthi usikimo usicalele impahla sisakhuluma naye kira mfo yeah ungasicala zona qhubeka then after all lapho bakansela sele 60,000 iphelile nasekuphele 60,000 iphelile then wenzani bakansela ipolice nawe ikhansela kubenzani kwangena imali yokuthi bayikhansela kwangena malini kwangena 200,000 and then 200,000 le ngathi anga impahla yenye ngathi anga imbuzi le ngathi anga Evan udle 200,000 ngokuthenga imbuzi nempahla mase ngibuyela statement sakho uyakhumbula ukuthi imali yakho bekuyi 400 and something thousand laba le police ngathi nayipheleleyo is 400 and something thousand namkhansela ipolice imali engiyithola 200 okay lokho bakunikele 100 and after they wena mawuqeda uqeda 60,000 le waya le wakhansela ipolice bakunikele 200 ngazanga ngakhuluma naye phone ukhulume nawe phone bakunikele 200,000 wayi imali yokucela it's any 200,000 ingene 200,000 le April May 100 ingenini ngale no March ingene March and after the 200 yangena April May and so phezu kwe-200 leyo imali uyidlile wathenga imbuzi wathenga nempahla ne-2,000 le uthi bakidnaphe bayithatha kuyo ngokugcina leyo ngizwe nje ukhuluma ukuthi every month ungena 1.4 yani isezingiyani le 1.4 lengena. Good question. That's what I was trying to ask. 1,400 rand le uyithola ngenyanga ngiyani mara ngathi uthi ucancel ipolice ngicancel but ikusangeni 1.4 per month. This is crazy. Mara niyayizwa indaba ekhuluma nabasitshela njalo bathi batsho nabamnikeza 100,000 ya after walokho ngenyanga bazomnikeza 800 noma 1,000 till 5 years. I-5 years leyo ndani enye uzoyithola after 5 years. niyamuva uthi Nabasitshela njalo. ninamafoni number wakho Yakhona. Cela amanamba abo just bafonela before kuchaya isikhathi sakhona uthi ubuye ukuthatha ne-200,000 yakwazi lokho uthethe 100,000 wabuye wathatha i-200,000 ucancel ipolice bamufa 200,000 mara still ba-continue bamufa di-1,500 yeah bamufa 1,400 1,400 rand ukhansele ipolice which ngisaba ukubuza ukuthi na ukhansela kusho ukuthini kusho ukuthini ukhansela you-terminator whatever agreement eninayo namkhana ubudlelwano onabo into engiyazi uyaphela ukuthi ngamanye uthi uthi niyaphumana ayisayenzi Okay. ayisaqhubeki Mara le 1.4 njani okay ngakufuna ukutshela ukuthi impahla ezingizozithenge nge-200,000 ya beze namakhavela la siboneni emon ufuna ukutshela ukuthi uthethe 200,000 300,000 wena like skunkun ikhona into ongazitsheli yona wena
ikhona into something you are hiding behind the Ikhona. bus. ngithethe yona le statement yokuthi sikayikhiphe statement. So phezu kwe-200,000 leyo oyithetheko iphi wenzeni unebhesa nyana ethize namkhana kunala uthethe imali wa-investa khona na Anginala uku-investe khona. sikubuzile ukuthi wakicknetshwa bakuthathela malini uthi bakuthathele only 2,000 Ngiyiletheleyo. bathethe only 2,000 phezu kwe-200,000 oyithethe ngemva before uzokuthatha i-100,000. Something is wrong with you, my brother. Esikhothana. I'm very disappointed in you, my brother. nokuthi ukhansela ipolisi awabatsheli bathoma ukuzwa nantolezi mara uthi ukhansela ipolisi bathoma ukuzwa nantolezi Liberty. Okay. angekho nokuzwa ungathuthuma Kuphelele konke lokho. Phela ningachi next case sakhe sibone into eyenzeka case fani phela. Kina komano 5 ichain 2 minutes past 4. Okay. Phela ikhayifuna lengwele kufuna ufuna. I think no is that atrabo Beninganawo labo enibafonela direct umuntu mhlawumbe uphethe ipolice folder benikhuluma naye direct singathola umunye ohlukile. wena bathola njani ukuthi ufuna ukukhuluma nabo bakhansela Sinikeza amanamba umuntu lokho ukhuluma naye. amanamba womuntu lo Ikhadi langazi, ikhadi lendawo. Likuphi? uleke kuphi usikhamba ningapha indronisi Maybe balibona ngathi nangawukudala. Funa ukuzelelana. ya wena mfana Uvulelwa check. ana sithole umama wakho la Amapicture ningangikhombisi ngoba benisize ngifuna. yakubaleka lo khamba Ma inbox angaboni la ukhuluma khona no ikhadi eliniyalithola. Angekho bekalivela special. Bafana uthi sibuze ubhuti wakhe uthi walicina lingale ubhuti wakhe uyafuna uhelebheke. Ufuna ukuzibona uright. Obuyelile usesimeni. Uyazi ukuthi kubuhlungu njani uthome ubonakale ujikijiki wena usabonakala so umuntu omunye uphasi awuna next awusafundi. You know ukuthi ngamanye amagama ubabakho bekakwenzela ikusasa elihle. Bese le ise zandleni zakho ukuthi wena ufuna uyibamba njani. Ngiyangizwa. Bese lephuma ngapha komqondo wakho. Mara ngebhadi ke ukhomise ukuthi you were very ignorant. Phela i-200,000 leyo or 300,000 bengeke zithenge only these things ezila ngizibona la. nanoma bangalethi i-oldrop yonke bayibekela Bengeze. Ikhadi lela khuluma ngale kuphi? Bengeze mfo. That is why ngithi sibawusitshela ukuthi wenzeni ngemali. Still you logo busy you are going there and there. Ngoba ekugcineni kwelanga so hamba nawe. Uyangizwisisa? Ngaphandle kwale. And nje no impahla magogo nanoma ungaphatha imali engana 200,000 angeke uthenge impahla kuphela ukoloyi uyithengile? ngiyacabanga nempahla ezo sikhona mhlawumbe zile boma-20 something thousand Hayi 20,000 uyilakhe bona. 20,000 mhlawumbe ayikafiki Awukathenga ikoloyi, khiwa plan ukuthenga ikoloyi. Kwase ngibona intombi eziningi la efonini nakho bo amaphulo. Bowenzani bezikuchaza nje kuphela. Awathenga ikoloyi. Yini mhlambe into ongangikhombisa wona ifridge inyano uyithengile? Umbhedo. Into oyithengileko ngathi khona yile phone le. Ifone le uyithenge malini? I knew
Uthi that's the cheapest phone ever. So wena ngifuna ukuqala into zakho musa imali akhona iphasi. Wakhipha nature wathathela imali mfana uMtuni. bathatha only 2,000 Where is the rest of the money? ngathi iPhone kuphela Iphi iPhone? ngiyo bayithatha Wayithenga malini iPhone? I think 9,000. Then 9,000 ayifiki naku 200,000. So lokho bosela ukusela mhlambe kuyini umphumela otholile ngobusengo ngoba uthengile utsholo wasela wenza yonke into. Okay, thank you for Makavela bekana makavela engaki? Kavela wathenga engaki? Wathenga for yamakhavela amanye ayiphi? Alahle kanjani bakuhlubulisa amanyathelo na alahle kuphi? Eli1 bakubamba ikunzi eli1 walithengisa eli1 walithengisa malini? Ukhona umuntu ongathenga inyathelo eli1 lokubamba ikunzi ngubani? Yeah. Okay. No, it's fine. Get look, out of camera now.